Вецеяк 600 граждanje, robotniki javnih podprijenstvoh i opštinskih službog, opštinske rady i členi Združenja hraždanoh, vjedno zo zanjatima javnoho komunalnoho podprijenstva komunaljec i školjarami pozbrali šmece, pokošali travu, korovče i drugi rošljini i orezali drevka u učisljenih horodskih parkoh i na željenih povrhnoscoh. U šoreni željeni povrhnosci kolo transportnicog, školoh, ustanovoh, zecinskih bavilišćoh, parkoh. Mehanizaciju i drugu opremu za robotu obezpečeli da jedni lokalni kompaniji. Mi smo imali jednu uvertiru, znači ovoj akciji... Mi imali jednu uvertiru pred tu akciju. Prek društvenih grupoh i prek našeho sajtu i sajtu javnog komunalnog podprijemstva pitali sme še hraždanom, dze bi ljubeli, že bi sme robeli. Predloženi kolo 20 lokaciji i udalo še nam šicko u Šorici. Direktor javnog komunalnog podprijemstva Komunaljec Igor Škundrić vyznačil, že dzekujuci masovnosci te jarnje akciji u rekordnjem čaše zrobena veljka i značna robota. Za Lazov park predviđene, že bi še košal ljem raz ročno, co na isce malo, ta sme ho pokošeli išće raz. Na pažici na tak volanej bikari, kotra ma 6000 kvadratni meteri, trava bula viša jak 2 meteri i tam buli i paraziti, klišči. To bula najvekša robota, kotru sme robeli. Predsjedatelj opštini Verbas Predrag Rojević vjedno zo s hraždanami učestvoval u tej akciji, a stej na hodi hvalil, že šitskih žitelje ukazali veljku ekologijnu svidomost i prihiljnost u zajednici.